Balang dan Saint Tuscan dari Parish, Kamaria, Kakne, Jong, Bijingkerlen, Rangbihbih Pomlakrai, East Khasi Hills District, Meghalaya, India. Victor Lingo, Lajingai Jong Blay, Kajimunjur Jong Paldakut, Archbishop Jong Shillong, Kajingku Blay, Kajingkerku, Shepitu Balro Kiban Kam, Bantit, Yakane Gadulir. Lagi temu bantuan diang pura, lagi cuma kamen sin, jom kipai drone, kibun hak ilka jom Parish upar Shillong, lagi energy, jimot lang jom katen horn gilingo, bagi kamen sin jom ketay Parish. Lagi ikhtiar katum kani gadulir, na pia yak ilka jom Parish kabalak pilung haneng, bat play, bat penkena, balaseng, penskem ni Parish bat mai, balai nam. Kamaria, Kakne Jong Bijingkerlen. Kabaan setip lang ni Shikmat Nakakateng Jong Kamaria, Kakne Jong Bijingkerlen, Rangbihbih Pomlakrai, East Khasi Hills District, Meghalaya, India. Myong Kundai Lai, Uway Not Lai, Nalu ka Arfo Ar Tarik Ulber, Arfo Arfundrin. Kipot Saudong Jong Kini Parish Batmai Kentobi Kadenta Bacate Jong Parish upar Shillong, Padang tip belum mentang kilong kumni room. Na mii Smith Parish, na Sepni Niam la Parish, na Shatay Laikor Parish, na Shatay Lingkot Parish. Kamap jom Parish batmay nagsulang hangni. Ka Parish ang siyo ikadyo kabor, ikabu bat ihok at ijunan kamen sin patnet. Kumayo lang kiway at Parish, ha kajalang yang ba, kaya kumbalapin kamti lekaan balang. Apen kamti haying Archbishop Shillong ringkat kemuhar bagi jing soy berteng aglai trik ulber arbo arpundre lasain lo Archbishop Victor Linda Archbishop Jong Shillong lagi jinggit Archbishop Chancellor. Mentang pengenai Shillong bahap akan Parish Thymmai. Naga bentang jinggit jingbiang Jong Pulusan Jong Parish Rangbihbih Pomlakrai. Shillong giban hap hapo kani ke Parish kilong kumne. Kabaningkong, Liulong, kabaar, Lincoln Siap, kabalay, Maubena, kabasaw, Mauyong, kabasan, Maukar Malin, kabandriw, Maupenti, kabanyong, Tom Senteng, kabapra, Rangbihbih, kabakandai, Ringi Shillong, kabashipo, Umyong, kabakadway, Umsang, Katar, Umtlong. Parish Rangbihbih Pomlakrai kan hak hagazung tu. Lapan skem ni kane ringkat pagumuhor bagi jing soy kerteng jong Archbishop Victor Linda haringkat Chancellor. Menta bangila iyo ay kani ka Parish Thymmai, nusna betay ka jingtung Parish Parish. Iyo aswa ya ka jingpri yang maudong. Kamram jong Parish Parish ni konge Rishakri jong doan. Manwara you play you play how play. Yung tao ko sadap Parish Thymmai unsa do ay kisaw tadi kitong jong doan. Kawan kekamram jong Parish Parish along, Banyaso yang kibri baru play lembaga sakramen jong kajin lah. Munai jong mereka syuki gerak kacin ba ulong smart lah. Banyaso kibri baru play.
Balai ka mamram chong Parish lo banelap ya kecil ublay. Urai kani ka baipeng ban haka ambo banelap ya kecil chong ublay. Nga umos Reverend Victor Lindo Archbishop yang Shillong Dagini Kishabi Ngai Kiapi Reverend Father Genesimus Nongning Mentagasi Art Terek Uleber Araja Apundil Yang Shillong Kerai Halor Kani ke Parish Yang Kamaria Kekimi Yang Kecingkan Men Rangbihbih Pomlakrai East Khasi Hills District Rengkat Barat Hot Bakacing Mentoy Berapanya Soaka Akan pa Barkod Manusia Bakod Amen. Hey, nilayo ay Parish thymmai. Jaga ni ka Parish thymmai. Kapti jam katana. Hills District. Rengkat Barat Hot Bakacing Mentoy Berapanya Soaka Akan pa Barkod Manusia Bakod Amen. Hey, nilayo ay Parish thymmai. Jaga ni ka Parish thymmai. Kapti jam katana. Mata kuning sa khot yang bilinda cumi kalai tu belai pada in khot yang bishop dona ban perku bigan ngacain kumka je perku pori ai tu belai khot ki pada cumi tak di pada di abang kapor kamsia kalai tu belai Parish thymmai gani kapor ban we kat kes we nama balang mamachin kemat ipai ba abang ki sai tu belai sibet andalawai